Dobro večer, ja sam Branislav Šovljanski, vi gledate emisiju N1 direktno. Posle skoro godinu dana od kako smo prvi put saznali da će Rusija Srbiji pokloniti 6 aviona MiG-29, javnost će ih videti u petak na dan oslobođenja Beograda. Doduše, leteće stari MiG-ovi, oni koji su već u sastavu Vojske Srbije, poklon će barem za sada ostati prizemljen. Sa druge strane, pripremljene su izmene zakona koji bi trebalo da omoguće da stranci uđu u vlasništvo srpskih namenskih fabrika do udela od 49%. Šta to menja u veoma isplativoj grani industrije i koga uopšte prati razvoj namenske stvarne potrebe srpske vojske ili globalno tržište? Da li su tačne informacije da profesionalni vojnici godišnje u stotinama napuštaju vojsku nezadovoljni materijalnim položajem? Zašto već godinu dana na ulicama i protestima gledamo i članove vojnog sindikata? Danas se u emisiji N1 direktno bavimo stanjem u srpskoj vojsci. Moji sagovornici su brigadni general u penziji, član Demokratske stranke Sreto Malinović i vojni komentator politike i narodni poslanik vladajuće većine Miroslav Lazanski. Dobroveče, hvala vam što ste ovdje. Dobroveče. Moram na početku da vas pitam, evo, za manje od 24 sata vidjet ćemo MiG-ove, odnosno donaciju Rusije ili poklon Rusije, kako je to predstavljeno u javnosti. Kako vama, gospodine Lazanski, pratili ste taj proces od samog početka, od prve najave, evo, prošlo je gotovo godinu dana da će Rusija pokloniti Srbiji MiG-ove. Kako vam izgledaju ti rokovi i kako vam taj posao u celini izgleda? Kao dobra stvar? Ajte vi to prvo pitajte generala, on je ipak pilot i ima veći čin od mene, pa ću onda ja. Pitam vas zbog toga što ste pratili od samih najava. Pa, da vam kažem, ja sam bio u nekoliko navrata istupio s time da to predugo traje. I rekao sam javno nekoliko puta na televiziji da mi je taj proces malo se odužio. Ali činjenica jeste da od potpisivanja ugovora do isporuke tih aviona po ugovoru je bilo precizirano 6 meseci. Dakle, avioni su stigli pre roka od 6 meseci. Jeste se to malo odužilo, ali je to pitanje i birokratije. Pričate o ugovoru, vi ste vidjeli taj ugovor? Da, imam taj ugovor, evo, i ovdje, u džepu. U džepu imate ugovor. On nije državna tajna. Jeste na neki način, ja imam prevod sa ruskog na srpski, otprilike nema tu svih detalja. Znači, ono što je na neki način apsurdno jeste da su ti avioni morali da, recimo, jedan avion od tih 6 koji je dovezen, jedan je samo ušao u Srbiju istim avionom s kojim je dovezen i je vraćen nazad. Jer je trebao ovdje da prođe carinu, ne znam, PDV i tako dalje. Znači, birokratija sa ruske strane se toliko umešala u sve to, delimično i sa naše strane, da se taj proces stvarno razvukao. Ali evo, ajde, na kraju, ipak su avioni došli. Što je najvažnije, došli su... Ete, pre nego što pitam generala, moram da vas pitam, pošto ste sada u džepu pokazali taj ugovor. Odakle vama ugovor koji je državna tajna? Ne, nije to original ugovor. To je samo prevod onoga što je dogovoreno. Ali su to elementi koji su državna tajna? Pa jesu elementi to. I vi imate uvid u to? Pa nije to nikakva državna tajna. To su samo 3 faze. Prva faza, znači, njihovo osposobljavanje za transport, druga je transport i osposobljavanje na te ICAO standarde, standardizacija sa opremom radiokomunikacijom koju mi imamo i treća faza će biti modernizacija. Ali to je sve proces koji će trajati, je li tako? Verovatno još, čuli smo neke informacije tek do leta sljedeće godine. Samo da pitam... Do leta sljedeće godine će prvi avioni ući operativnu upotrebu. Kako vama, gospodine Malinoviću, izgleda čitav posao sa MiG-ovima, odnosno poklon iz Rusije? Da se razumemo, znači odmah da razrešimo dileme, taj poklon je zaista dobro došao našem ratnom vazduhoplovstvu za izvršavanje zadataka kontroli zaštite suvereniteta vazdušnog prostora. I ta dilema, što se mene tiče i verujem svih onih koji su dobronamjerni u komentarima na ovu temu, je ad acta. Ono što je bilo vidljivo sve vreme, da je praktično 2 godine razvlačeno, da li zbog političke kampanje ili zbog čega, dovođena je javnost u zablude oko toga da li će, kad će i šta će. Pri tome su davane izjave koje zaista su zbunjivale čak i stručnu javnost, a da kažemo onaj operativni deo, ljudi koji su trebali da sprovode u delu ono što su zvaničnici državni govorili, nije pratio taj tempo po nekim rokovima. Mi smo sada došli onda, verovatno, u jednu paradoksalnu situaciju. Gospodin Lazanski reče da su nakon 6 meseci od potpisivanja ugovora došli i to otprilike tako i teče neki rok. Ono čemu sam se ja iskreno nadao jeste da će tamo biti izvršena ta takozvana eksportna podgotovka i dovođenje na standard aviona koji mi imamo. Dakle, pošto su avioni, kako je narečeno, u
letnom stanju. Dakle, još su u veku upotrebe, u rokovima rada. Očekivao sam da će oni doći i onog momenta kada dođu ovde biti spremni za eksploataciju. A da, bilo je priča da li će biti remontovani ovde ili u Rusiji i na kraju... Ja govorim ovde samo o standardizaciji. Govorimo o standardizaciji, ne modernizacija. Ja sam čak, gledajući kako stvari su tekle do sada, protivnik modernizacije tog nivoa na koji će se ići, jer ćemo doći u strahoviti kadrovski problem. Sada smo došli u situaciju da će ti avioni se sklopiti i biti prikazani, pa ispada opet za publiku. I da bi na kraju krenuli, možda, pretpostavljam već sada, u te podgotovke koje će izvršavati ruski stručnjaci koji su došli ovde. Ono što još možda trebaju da skidaju sa tih aviona i tako da što ne ide na naše avione, kad je već to tako, ja bih zaista volio da se tu opet obavi ta standardizacija i da, ako sam dobro razumeo, avioni su 89. godište. 28 godine je prosek. Tako, oni imaju još do 2 godine resursa i mogu se koristiti. Ako i sada stavimo u proces neke modernizacije... 45, što znači da bi kod nas mogli da se koriste još 15 godina. Ali ajde, pričat ćemo još... Samo mala internet. Znači, ovo što je general rekao, znači, oko tih datuma, licitacije, kad će doći, to su više mediji licitirali. Ni sa jednog državnog mesta na najvišem nivou u Srbiji nije rečeno dolaze, ne znam, za dan, za Vidovdan. Bilo je izjava, gospodine Lazanski, bilo je izjava da će stići avioni do kraja godine, pa da će avioni stići na proleće. Do kraja godine, pa evo, kraj godine još nije. Oktobar mesec. U principu to nije ni bitno. I ministri i premijeri tadašnji su govorili te stvari. Nije niko precizirao sa političkog nivoa. Da, ali kada narodu kažete stižu avioni, ljudi to shvaćaju, stižu avioni koji će biti u stanju, odnosno upotrebnom stanju. Niko ne razmišlja o tome da će oni stići u delovima, da će biti predstavljeni na zemlji. Oni jesu sad u letnom stanju. Oni jesu u letnom stanju. A zašto neće leteti i onda na dan oslobođenja Beograda? Zbog standardizacije. Zbog standardizacije, a drugo, vi ste njih doveli, odnosno oni su prebačeni rasklopljeni. Sad ih sklopiti za 5-6 dana, sad tu treba i probni letovi. I drugo, sa 3 aviona koji su došli su skinuti motori i stavljeni na ove naše migove. Zato što je nama resurs na našim migovima motora istekao, pa smo mi sa ovih ruskih skinuli motore i stavili na naše da bi naši poletali. Hajde samo predlažem da pogledamo kako je to izgledalo u posljednjih 9 meseci od kako je najavljen dolazak ruskih migova. Trajalo je to sve nešto duže od 9 meseci, toliko je prošlo dogovora u Moskvi preko pomeranja rokova, menjanja načina kako će oni biti transportovani, mesta gde će biti remontovani. Kako je to izgledalo, gledamo u priči Mine Kovačević, pa nastavljamo razgovor. Počeli smo da pričamo o migovima i obojica ste počeli da pričate o problemu sa kadrovima. Evo, videli smo šta je rekao... Pre problema sa kadrovima osvrnuo se na ovo zašto će vam ovi znaci navoda poklon, ta vrsta malicioznosti. To jeste kad pogledate cenu. Drugo, kolegica koja je pravila prilog nije spomenula. Pa u tih 180 miliona dolazi i 10 rezervnih motora. Znači, dolazi i modernizacija. Nije ovo samo remont, nego i modernizacija je uključena. Tu su i ubojna sredstva. Raketu R-77, najnovije, ne možete da kupite ispod $2,5 miliona na svetskom tržištu. Ja mislim, gospodine Lazanski, da ne postoji nijedan čovek koji u ovoj zemlji može da kaže da je ovo loša stvar što će Srbija imati 6 migova i to uopšte nije tema o kojoj razgovaramo, niti je bilo ko maliciozan. Ali jeste malo maliciozan ton svega toga. Nije, zato što se to stalno predstavlja kao poklon, ali ipak to i košta nešto. Autor vašeg priloga kaže starih 30 godina. Po američkoj avijaciji sad lete bombarderi B-52 koji su ratovali u Vijetnamskom ratu. Zmaj aviona možda bude starih 30 godina. Ali je bitna elektronika, avionika u njemu, bitan je radar, bitne su rakete. Na koliko smo mi, gospodine Lazanski, sa ovim migovima rešili problem u ratnoj avijaciji koji imamo decenijama? Mi smo rešili problem zaštite vazdušnog prostora. Na koliki period? Sigurno na sledećih 15-20 godina. Šta ćemo da radimo za 15 godina? Za 15-20 godina će ekonomija države biti vjerojatno jača, pa ćemo kupiti neki drugi model. Nijedna zemlja oko nas nije kupila, osim, evo, Mađari su uzeli Gripena, ali na leasing. Od 12 njihovih Gripena leti im 4. Rumuni su uzeli 16, imaju trenutno 12, F-16 iz Portugala. Dakle, isto polovni avion. Imaju više desetina migova 21 koji su remontovani, tako? Da, i šta su ti migovi 21, koliko im leti i šta je MiG-21 u odnosu na MiG-29. Ajmo domet radara da vidimo koji i šta. Dobro, možemo da pričamo i o tim tehničkim karakteristikama. Znači, moramo pre svega da znamo da od tih 180 miliona
Nisu samo migovi. Ovo 30 godina što se naglašava u prilogu. Tu su i motori o kojima pričate, tu je remont, tu su radari, rakete, rezervni delovi, agregati. Ko će da leti na tim avionima, gospodin Lazanski? Postojeći piloti i sad školujemo upravo sad 7 pilota ide u Rusiju na preobuku i to nije problem, pošto oni za prelazak sa MiG-a 21 na MiG-29 i ne treba neka komplikovana obuka. S druge strane, sad sa ovim rigovima što smo dobili imat ćemo uskoro, imamo jedan dvosed, uskoro ćemo imati 3 dvoseda, još ova 2 dvoseda, moći ćemo da školujemo pilote. Evo, gospodine Malinoviću, vi ste pilot, prošli ste i rat u avionu. Koliko će trebati vremena da naši piloti savladaju ove migove koji su došli? Da li imamo dovoljno ljudi i koliko će vremena trajati njihova obuka? Da se razumemo, već sada, trebalo bi da je već sada krenule pripreme po pitanju tehničke učionice za ovu vrstu vazduhoplova, onih ljudi koji su odabrani da budu preobučavani na ovaj tip vazduhoplova. Ja sam isticao nekoliko puta i dalje ostajem pri tome, upravo iz onoga što je naš veći problem nego modernizacije ili tako neke stvari, a to je starosni prosjek pilota, posebno ovih momaka koji će, 2-3 momka ozbiljna koji će vršiti preobuke i obuke sastava. Znate, obuku za pilota lovačke avijacije, obuka je jako, jako složena. A mi smo sa naletom, sa iskustvom koje imamo, uzrokovano posljedicama prethodnih godina, došli u situaciju da je to ipak neka borba za opstanak. Gledano i sa te strane. Ja se iskreno nadam da će to sve ići onako kako je zamišljeno. Ali, bez obzira na sve to, ćemo mi moći da se približimo nekad ovom proseku, ako su tačni ovi podaci koje sam pronašao, da ruski piloti imaju oko 150 sati naleta, a naši, ako uspeju u toku godine, da skupe 15. Pa godinama. Ima i sad 40. Godinama mi ne možemo da se približimo. Godinama ne možemo da se približimo tako nekom prosjeku, ali deo nekih pilota ima. Što se mi uspoređujemo sa Rusima i Amerikancima? Pa niti smo mi Rusija, niti Amerika po ekonomskoj moći. Koristimo njihovu tehniku, zbog toga pitam da li ćemo se približiti, ne biti isti sa njima. Mi moramo imati na umu jednu stvar, da smo mi bili godinama pod sankcijama, godinama u nedostatku goriva, guma, svih mogućih rezervnih delova za sve vrste avijacija, devastirani. A onda je došlo, ja to nazivam Davinić-Tadićeva reforma, penzionisanja ljudi koji imaju 30 godina penzijskog staža, koje je nama u avijaciji, praktično, koja je nas u avijaciji masakrirala. Tačno. Jer je otišao srednji nivo, da kažem, srednja generacija su... Mehaničari su linearno poterani u penziju. Srednja generacija pilota, vazduhoplovnih inženjera, tehničara, je otišla. To su oni koji su bili kopča iskustvu. Znači, oni koji će preneti i uspjeti da obuče ovo ono. Mi smo ostali sa nekoliko mladih momaka koji su srećom isplivali do tog nivoa, tako da, znači, nije ništa novo. Obzirom na broj letelica i broj pilota, mi nemamo teorijske šanse ni sa ovih 10 da dođemo u prosek veći od 30 sati po pilotu. 2008. kada su remontovani ovi naši 5 MiG-ova 29, malo smo živnuli. Znači, i krenulo se od 2008-2009 i krenulo se u neku vrstu obuke. To je upravo ono što je sada izbacilo ove momke koji će vršiti obuke i preobuke. Tada su remontovani i druge vrste aviona. Nije svijet počeo od danas. Vidjet ćemo kako će svijet početi po tome kada će ovi avioni biti u eksploataciji. Što je upravo u ranijoj periodi vlasti, recimo Vazduhoplovni zavod tehnički Momo Stanojlović doživio jedan ozbiljan pad. I vi sad imate da jedan orao se remontuje u Momi Stanojloviću više od skoro 2 godine, što je katastrofa. A zašto? Zato što su upravo linearno poterani u penziju svi ljudi, mehaničari, aviomehaničari i tako dalje, koji su imali iskustvo u tom poslu. Znači, po toj reformi koja je usvojena u periodu ranije vlasti, napuniš godine života, godine radnog staža, aj ti u penziju, bez obzira kako iskustvo ima. I onda ostali smo bez kadrova. Dosta je tu bilo i problema u samoj vojsci pri odabiru i proceni toga šta treba, šta ne treba. Vidite kako se ispostavilo da nama trebaju profesionalci, učeni ljudi u koje su ogromna sredstva uložene, kao što su specijalci, padobranci, avijatičari i tako da. Sad gledajte na ovo što kaže Lazanski, kako to izgleda iluzorno kada na ovakvo stanje o kome on govori
mi ćemo sada vršiti remont u Momi Stanolovići ili ćemo čak biti regionalni centar za remont određene ostale terce. Generale, u Momi će biti ruski stručnjaci zajedno. Ne, govorim sada, ali ja govorim u perspektivi. Ima tu i drugih statusnih stvari. Mehaničar. Stručnjak se ne stvara preko noći. Mehaničar koji radi na kamionima i mehaničar koji radi na MiG-u 29 iste plate. Pa naravno da to ne može. Ovaj radi na avionu koji košta 45 miliona dolara, a ovaj radi na kamionu koji košta 100.000. I morate znati jednu stvar. To nije isto. Ima jedan malouman potez koji je naše Ministarstvo odbrane učinilo sa školovanjem kadra u Vazduhoplovnoj akademiji Petar Drapšin, gdje smo mi imali odeljenja spremna da počnu da rade kod nas. A onda filozofi... To je ova civilna škola. Tako je, iz ministarstva, jer mi nemamo vojnu školu za školovanje kadra tog tipa. Onda su filozofi iz ministarstva napravili nešto što je neshvatljivo. Nisu napravili ugovor o stipendiranju za te momke, devojke koje je već bio. I šta se desilo? Po završetku škole pokupili su ih vazduhoplovne firme iz različitih delova sveta, pa i domaće. Upravo o školovanju ćemo pričati u narednim minutima. Brzo nastavljamo razgovor u studiju. U emisiji N1 direktno večeras razgovaramo o stanju u Vojsci Srbije. Upravo u ovom prethodnom bloku pričali smo o školovanju kadrova u Vojsci Srbije i hoću da vas pitam, to je, evo, posljednja vest ovih dana, jeste da će general Lazarević, koji je osuđen u Hagu, predavati na Vojnoj akademiji. Kakav je vaš komentar na to, gospodine Lazanski? Vidjeli smo, evo, i danas izašao intervju ministra odbrane Aleksandra Vulina u Večernjim novostima, koji kaže da je vreme da se napravimo razliku u odnosu na ovu prošlost i da tim ljudima treba dati šansu. Kako to vama izgleda da čovek koji je osuđen za ratno deportovanje, zločine protiv čovečnosti u ratu, bude predavač na Vojnoj akademiji? Tu su 3 generala u pitanju. Znači, general Diković, koji je načelnik generalštaba i po prirodi svog posla treba da održi neki čas kadetima na Vojnoj akademiji, s obzirom da je i komandovao na Kosovu. Zatim general Božidar Delić, koji je briljantno komandovao svojom brigadom u rejonu Prizren i zaustavio kopnenu ofanzivu regularne albanske armije koja je pokušala da uđe na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, Južne Srpske pokrajine, gde je u okršaju sa brigadom generala Delića albanska regularna armija izgubila 6 tenkova. Znači on, koji je narodni poslanik, i general Lazarević, koji je osuđen u Hagu, pri čemu je čak i tužioc priznao da je general Lazarević za svaki slučaj ratnog zločina počinjenog na teritoriji njegove jedinice, odnosno Prištinskog korpusa i 3. armije, automatski davao da se takav slučaj procesuira i da su svi pripadnici 3. armije Vojske Jugoslavije imali pismena uputstva o primjeni Ženevskih konvencija. Znači, on je osuđen je bio skoro 10 godina. Ne, on je osuđen po principu komandne odgovornosti. Ajde sad da gledamo pravno. Da li čovek koji je izdržao svoju kaznu i vratio se u državu Srbiju i ima sva prava građanska, znači da bude biran i da bira, može da obavlja jednu funkciju kao što je predavanje o svojim ratnim iskustvima sa Kosova? Može. Dakle, čovek koji je osuđen za ratne zločine uči nečemu. Ne, on je osuđen po komandne odgovornosti. Po komandne odgovornosti, svejedno. Da. A ja ću sad... Kažem šta sve stoji za deportovanje ljudi, za etničko čišćenje. Deportovanje je nešto drugo. To je nešto drugo. Dobro, to sve stoji u presudi. Na stranu to što ja, recimo, kao diplomirani pravnik, imam svoje mišljenje o Haškom tribunalu, koji je sve, a ne pravosudno. Ja vas pitam o ovome da on budućim vojnicima, budućim oficirima, šta on njima... Ajde da ja vas, kolega, pitam, kako je to da je Werner von Braun, koji je bio nacistički stručnjak za rakete V1, V2, koje su pobile hiljade i hiljade Engleza... Pričate o inženjeru. Da, inženjeru. Ali koji je radio te rakete da bi se gađao London i engleski gradovi. I njega je 45. godine Amerika odvela kao glavnog raketnog stručnjaka, da nijedan dan nije. Niti je bio suđen, niti je izdržao bilo kakvu kaznu. To je jedno. A sad vas pitam drugo. Ja sam bio... Dobro, po čoveku koji je izmislio dinamit se zove najprestižnija nagrada na svetu, Nobelova nagrada. Pa mislim, šta treba da se zbog toga što je izmislio dinamit da se ništa ne zove po njegovom imenu? Ne, malo je drugo. Dinamit se koristio i u civilne svrhe. U rudnicima, a V1 i V2 se nije koristila u rudnicima, nego za ubijanje građana Londona. To je malo velika razlika. A drugo, ja sam bio 1986. gost Bundeswehra i bio sam u kasarni Bundeswehra današnje, koja se zove Erwin Rommel, po nemačkom feldmaršal Rommel, koji je bio oficir Wehrmachta
i koji je ratovo za nacističku Nemačku. I jedan nemački razarač je imao ime Erwin Rommel. Dobro, da li je gospodin Rommel držao predavanje nemačkim vojnicima posle drugog svjetskog rata i da li je bilo koji od tih generala to radio? Ili izvršio samoubistvo. Pa zato vas pitam, da li je bilo koji od drugih nemačkih generala držao predavanja posle drugog svjetskog rata koji su bili osuđeni za zločine? Ajmo da vidimo vrh nemačke vojne obaveštene službe Abvera, gde se posle situirao. U američkim tajnim službama, u američkim službama. Pričate da o ljudima koji su prešli, koji su Amerikanci odveli i koristili njihovo znanje. Od nemačkih političara ko je bio sve u Hitlerjugendu i ko je bio sve u nacističkoj stranci. Pa su posle bili političari. Ne da su držali predavanja, nego su bili aktivni političari Bundesrepublika. Čitava ideologija nacionalsocijalizma je osuđena, knjiga njihovog vrhovnog vođe ili komandanta je zabranjena u čitavoj Nemačkoj, pričamo o Mein Kampfu. Dakle, prosto je zemlja napravila distancu prema zločinima i politici koja je tada vođena i ratu koji je vođen. Šta, hoćete da uporedite Srbiju i Nemačku za vreme drugog svjetskog rata? Vi ste počeli da poredite nemačke generale. Ne, ja vam samo kažem šta su imena i šta su generali. Srbija treba da bude ponosna na svoju vojsku na Kosovu i Metohiji. Treba da bude ponosna na svoje oficire i dosta je više samo bičevanja i samo kažnjavanja. Znači, mi smo obranili teritorijalni integritet države Jugoslavije i države Srbije. Da li je, gospodine Lazanski, vama izgleda, na primjer, logičnije da neko, ukoliko je izvedena neka vojna operacija uspešno, desila se neka bitka, da se ta bitka uzme kao primjer i izučava u udžbenicima i da se kadeti uče tome, ili da čovek koji je osuđen za ratne zločine njima predaje, gde između ostalog moramo da dođemo do tog etičkog pitanja koliko je to opravdano. Dakle, niko ne govori da li je sporno da neka uspešno izvedena vojna operacija sa dobrim rezultatima bude predmet u udžbenicima i nešto iz čega se izvlače pouke. Jel vam imate neku razliku, vidite, između te dve stvari? Hoćete da vam ja kažem sve primere nemačkih generala iz drugog svjetskog rata? Pa opet se vi vraćate na Nemačku. Pa ja vam kažem samo... I akcije koje su izučavane, ti ljudi nisu predavali nemačkim kadetima. Jesu, generali bivši. Iz drugog svjetskog rata koji su osuđeni za ratne zločine. Neki nisu, ne, koji su osuđeni nisu, jer je to bio sud u Nirnbergu, ali su svejedno bili u službi nacističke Nemačke. Dobro, gospodine Malinović, ajde vas da pitam, evo vi ste brigadni general u penziji, da li je vas neko zvao da držite predavanje, prošli ste i rat, 99. godine ste leteli i bili u avionu, da li vas je neko zvao da držite predavanje vojnim kadetima na Vojnoj akademiji? Pa u kontekstu ovoga nije, verovatno, zato što sam ja žuti NATO general u međuvremenu postao, je li tako? Ali evo da se nadovežem na ovo vaše pitanje. Možda je bilo bolje i pametnije da je neko pozvao, recimo, generala Delića i Lazarevića da ih pita da li znaju da će biti predavači. Mislite da nisu znali? Recimo, evo to. A kad se tiče samo njih i svega onoga, pošto sam ja komandant tog nivoa bio u to vreme i radio svoje zadatke na odbrani svoje zemlje, s čime se ponosim i na moje ljude i moju jedinicu, ali tako, kad je u pitanju general Delić i njegov rad, zaista svako poštovanje komandantu koji, ja sam među onima koji uvijek komandante gleda napred, a ne nazad. Znači, za ono što je on činio sa svojom jedinicom koja je bila istini za volju, koja je pretrpala dobre i gubitke i bila na udaru kako sa zemlje, tako i iz vazduha neprekidno. I on je to, prema svemu onome što ja znam, po principima čojstva i junaštva, izveo do kraja i čini mi se da je čista obraza sa svojom jedinicom izašao od toga. Šta je, kada je u pitanju, i kao takav, i kao narodni poslanik, i kao neko ko je član odbora za odbranu i bezbednost, nije sporno da drži bilo kakva predavanja po pitanju izvođenja operacija, antiterorističke ili kako god je nazvali, naravno sa iskustvima negativnim koji je našu vojsku doveo na stup srama zbog kojekakvih delovanja. Čak i kada nisu učestvovali u nekim stvarima, dešavalo se u rejonu odgovornosti određenih brigada. Kad je u pitanju general Lazarević, ja znam generala posredno preko ljudi koji ga izuzetno cene, a koje ja izuzetno cenim. I nezahvalno je bilo šta na tu temu komentarisati kao vojnik i kao komandant korpusa, sigurno bi imao mnogo toga reći. Ali, postoji jedna druga stvar. Ono što je veoma rastegljiva pitanje, komandne odgovornosti i
Nećemo sada da ulazimo u te detalje. Udruženi zločinački poduhvat, mislim. Dobro, da. Znate, svi okolo su bili volonteri, samo smo se mi udruživali. Ok, ali da vam kažem, moramo raščistiti neke stvari kad govorimo o nekim stvarima. A ovdje je ad hoc napadnu čovjeka da on veze nema možda da će biti predavač. Šta to znači? Da li nije ni znao? Znate šta to znači? To državni funkcioner ranga ministra mora voditi računa o tome kakav će to odijum imati prema svetu. I mislim da nije smeo to koristiti, ja kažem, politički zloupotrebljavati. Generalne, šta znači odijum prema svetu? Nisu niti NATO zemlje, niti Amerika nije ceo svet. A drugo, kolega ovdje insistira na etičkoj dimenziji ovog problema. Dozvolite, znači, ja govorim o političkoj zloupotrebi imena tih ljudi. A kada nas to dodate, pakt sa Haradinajem skorašnjim, vidite koliko cinizma ima u predavanju. O etičkoj dimenziji, ajde da postavimo pitanje, svi ovi koji sad popuju i drže katedru, odnosno drže tu dilemu da li je etički ili nije etički, da on preda i tako dalje. Pa nama su došli posle ovog rata 1999. godine prva posjeta američkih vojnih borbenih aviona F-16 na Batajnici, pilot javno američki koji je priznao da je bombardovao Jugoslaviju 1999. godine. I niko od ovih koji sad drže predavanje o tome da li Lazarević može da predaje kadetima, nije postoje pitanje je li, gospodo, u tadašnjem ministarstvu odbrane, što niste proverili to koji dolazi? Kako ste dozvolili da vam dođe pilot koji je javno priznao na Batajnici da ja sam bombardovao Srbiju 1999. godine? Da li vi, gospodine Lazanski, mislite da bi gospodin Malinović trebalo da predaje kadetima i da prenosi svoje znanje i zadatak? Jer on je bio briljantan pilot na Orlu i izvodio je jako dobre akcije za vreme rata na Orlu i trebao bi da predaje. Ko onda odlučuje u ovoj zemlji, da li struka ko će da prenosi znanje ili politika ko će prenositi znanje budućim oficirima Vojske Srbije? Trebala bi da odlučuje struka. A ko odlučuje u ovom trenutku? Pa evo, ako ćemo o tome, general Malinović je u Demokratskoj stranci zapravo ministar odbrane u senci. A general, je li tako? Nemoj sad da se zezamo, to je tako. A general Delić je... članstvo, pa puno a general Delić je opozicijona stranka. Stranka gospodina Šešelja. Znači, ipak je pozvan. Znači, ipak je struka odlučivala. Ali u ovom slučaju nije. Pa dobro, možda general Malinović ne bi ni hteo. Otkud ja znam? Da vam kažem. Znači, postoji neka diskriminacija u nekim stvarima kada prema ljudima koji govore ono što misle, a ne dopada se onima koji aktualni. To je uvijek, nije to ništa novo. Pa smo tako došli u situaciju neobične od vremena helikoptera na ovamo. Ja sam član Demokratske stranke unazad 3 mjeseca. Dobro. Ne, ali cela ta gužva se podigla, sad je tu ono, da li, ajde da postavimo dilemu... Ali reagovao je američki ambasador na kraju krajeva. Pa šta me briga što američki ambasador reaguje? Hoćemo se mi stalno ponašati kako reaguje ruski ambasador, kako američki, kako kineski i tako dalje. Pa izvinite, ali tako deluju u javnosti? Mi gotovo svakodnevno pričamo o tome da li je Srbija između istoka i zapada, Rusije i Amerike. A moramo se jednostavno uzdignuti iznad toga kako reaguje koji ambasador. Ljudi, dajte da jednostavno prestanemo o tome da vodimo računa. Jer dok god mi budemo tako reagovali, kako reaguje ova ekscelencija i ona ekscelencija, ekscelencije će da pritiskaju. A mislite da naši političari i funkcioneri ne proizvode nikakve incidente i da oni uopšte nisu odgovorni za to, nego da su krivi samo strani ambasadori? Da njihov posao nije da reaguju na... Naši političari su odgovorni pre svega našoj javnosti i građanima Srbije, a ne stranim ambasadorima. Suština je što naši političari preteruju sa stvarima koje su za unutrašnju upotrebu, ne shvatajući da će neke izaći van granica, kao što je ovo. Hajde sada da pogledamo jedan presek, a za to je povod konferencija ministra odbrane Aleksandra Vulina koji se pohvalio rezultatima za prvih 100 dana rada vlade. Početak njegovog mandata počeo je pravdanjem zašto nije služio vojni rok. Mandat je ipak do sada obeležilo odbijanje da javnosti pruži dokaze o poreklu novca kojim je kupio stan u Beogradu. Da pogledamo šta je sve prema ministrovom mišljenju obeležilo prvih 100 dana rada. Pričamo o stanju u Vojsci Srbije. Vidjeli ste neke od detalja i momenta koji su obeležili prvih 100 dana rada ministra odbrane Aleksandra Vulina, a vojni komentator lista Politika Miroslav Lazanski, brigadni general u penziji Sreto Malinović su gosti emisije N1 direktno. Gospodine Lazanski, hteo sam da vas pitam, evo upravo smo vidjeli kako je izgledalo obraćanje ministra povodom 100 dana rada. Nije dozvolio gospodinu Cvetkoviću, načelniku Vojno-bezbednosne agencije, da odgovara na pitanja novinara, ali ono što ja hoću da vas pitam, a to pitanje koje je bilo upućeno jeste da li je ministar odbrane
dobio bezbednosni sertifikat i nije ga dobio. Na to pitanje je sam odgovorio ni posle 3 meseca. Vi više decenija pratite sva dešavanja u našoj vojsci. Da li vam je i da li je to bio, evo, podsjetite me, ja sam pokušavao da pronađem taj podatak da nam je neki ministar 3 meseca, dakle 100 dana od stupanja na dužnost, nije prošao bezbednosne provere. Zbog čega to toliko traje? Pa iskreno da vam kažem, ja prvi put čujem za to. Ne znam On je otkuda. sam na konferenciji rekao da nije dobio bezbednosni Pa ne znam, sertifikat. taj bezbednosni sertifikat ja mislim da daje BIA, da civilne službe to daju. Ali ga on još uvek nije dobio. Pa ne znam, to pitajte. Dakle, on sad u ovom trenutku svaki tajni dokument koji treba da pogleda dobija posebno Pa ja ne, odobrenje za to. zaista ne znam, prvi put čujem, iskreno da vam kažem za to. Kako to vama zvuči, gospodine Malinoviću? Pa, pogledajte samo ovo obraćanje na konferenciju. Znači, očigledno u nečemu postoji problem da to traje, ta procedura toliko dugo. Moram reći da je mene iskreno ovaj način, ovaj odnos prema generalu bio, mene prilično povredio. Ne zato što da li Vulin nije u pravu, nego na način kako on to uradio. Ako on vodi konferenciju, zašto je dao svom pomoćniku Miloradoviću da priča o stručnim stvarima iz domena materijalnih resursa, konkretno oko ovih aviona. A direktoru VBA kaže, a za direktora VBA kaže da ne može direktor da govori jer on vodi konferenciju, a on je osoba koja nema bezbednosni klirens. Pa kako vi znate da VBA ne prisluškuje ako nemate dostupnost time jer nemate klirens? Jel nije malo kontradiktorno? Ko daje klirens, VBA ili BIA? Ne daje VBA. A BIA daje klirens? Ne daje ni BIA, nego daje onaj savjet ili kako se... Savjet, ali tu je BIA, njeno glavno mišljenje je BIA. Ne, znači za prikupljanje, znači za sve to se pita i VBA, bezbednost, MUP i tako dalje, skupljaju se informacije, znači sva viđenja sa svih strana po tom pitanju. I vi sad imate jednu situaciju, znači više pretresu vojnika po ugovoru nego ministra za određene situacije. A tvrdim da ih ima mnogo koji ne bi prošli bezbednost provjeru, ne bi mogli biti postavljeni ni za direktore agencija, niti za direktore, niti za ministre. Ali ovdje kažem, ovo je meni zanimljivo. On nema klirens, a zna da VBA ne prisluškuje. Tu je priča i ta o vojnom sindikatu, gospodine Lazanski. Ovo je upravo bilo pitanje namenjeno načelniku VBA Cvetkoviću, da li Vojno-bezbednostna agencija prisluškuje pripadnike sindikata zbog toga što oni izlaze na ulici i protestuju. Ono što ja hoću da vas pitam jeste da godinama unazad, decenijama unazad, vojni sindikat iznosi određene zamerke na rad bilo kog ministarstva, ukazuje na probleme u vojsci i tako dalje, ali nismo zaista unazad godinama videli da pripadnici vojske, članovi sindikata, izlaze na ulicu i protestuju. Zbog čega se to događa u ovom trenutku i kako vam to izgleda? Pa nismo videli. Naravno da je tu pre svega taj materijalni moment bitan, jer su plate zaista bile u vojsci male i plate podoficire su bile male. Ajde sad to ide malo na bolje, ali ću vam reći jednu drugu stvar koja se ne iznosi. Najveći stepen interesovanja stranih obaveštajnih službi u Srbiji jeste upravo prema vojnom sindikatu. Najviše. Stranih obaveštajnih službi. Čak su registrovani neki kontakti vojnog sindikata, članova vojnog sindikata. Pojedinaca i znam čak ko je. Zbog čega onda oni ne odgovaraju ukoliko krše zakone ove zemlje? Verovatno VBA prati njihov kontakt sa predstavnicima stranih ambasada. Pa evo, ministar je rekao da VBA ne prati članove sindikata. Kolega, pa i vas i mene i generala prati od NSA pa preko svih obaveštenih službi koje su ovde instalirane. Šta pravimo famu oko toga da li neko nekog prati? Ako u Srbiji nisi praćen, nisi niko i ništa. A mene ne brine što me prate oni. Mene više brine što me prate moji po nalogu, recimo, od meni se sluša telefon već 38 godina mi slušaju telefon, sve telefone. Pa šta sad ja od toga treba da pravim famu? Vi sa tim nemate problem? Ne. Jer sve što trebam ozbiljno da razgovaram, ne razgovaram preko telefona. Ta oblast treba da bude nekako uređena zakonima i da se zna koga... Ma nigde nije uređena. Pa kako Amerikanci slušaju gospođu Merkel? A saveznici su. I? Je li Nemačka protestovala zbog toga? Nije. Jeste. Pa protestovala. Ona je nešto malo tiho i to je posle gurnuto pod tepih. Nije bilo nikakvog službenog demarša. Pa slušaju američkog predsjednika njegove službe. Svi svakog prate. Znate, kod nas postoje zakoni, samo se ne poštuju. Koliko ima prisluškivanja nezakonita? Ma tajne službe svugde u svetu to rade i mimo zakona i sa zakonom. Ne bi smjele da budu politički zloupotrebljavane. Dobro, ali ja sad hoću samo da razjasnim ovu stvar o kojoj ste vi rekli. Dakle, materijalni položaj je razlog zbog čega članovi vojnog sindikata i vojnici izlaze na ulice, a oni su u kontaktu sa stranim službama. Nemojte sad vi meni imputirati. Ja vam samo kažem, ja znam za jedan pojedinačni slučaj jednog
podoficira koji je imao kontakt sa jednom stranom zapadnom ambasadom, da kažem američkom, gde su ga propitivali o tome kako sindikat razmišlja i tako dalje. Znači, ima toga. Jedan konkretan slučaj znam. I nije pokrenut nikakav postupak Nije, protiv njega. zato što je, verovatno su ga ovi naši pritisli, pa sad radi malo iza nas. Hvala vam na ovom delu, brzo nastavljamo razgovor. U emisiji N1 direktno govorimo o stanju u vojsci Srbije. Još jedna od stvari koja je obeležila, doduše taj zakon se pripremao i ranije, ali koji bi trebalo da obeleži upravo ovaj kraj godine su izmene zakona koje će po prvi put omogućiti strancima da uđu u vlasništvo fabrika namenske industrije ovde u Srbiji do udela od 49%. Šta, gospodine Lazanski, to menja sada? Te zakonske izmene još nisu usvojene, ali su u proceduri, nacrt zakona je napravljen. Čuli smo izjave predsjednika Vučića da namenska industrija treba u narednom periodu da postane motor razvoja srpske privrede, da značajno učestvuje u BDP-u. Oko 480 miliona dolara je bio neki plan za ovu godinu koji će biti premašen prema rečima ministra odbrane. Šta se događa sada u ovom trenutku kada stranci uđu u vlasništvo srpskih kompanija? Mislim da će do kraja ove godine izvozni rezultati namenske industrije Srbije biti negde oko 600 miliona dolara. Pa da, kažem, bit će premašen taj cilj. I ona ne da će biti motor, nego ona već sada jeste motor. Jer recimo Nora B-52, samolotna haubica koju radi Jugoimport SDPR kompanija, je tehnološki vrh srpske mašinske industrije. Vi nemate bolji proizvod mašinske industrije nego što je Nora B-52 koja se već izvezla u lepim količinama, 36 komada u Mijamar, odnosno Burmu, 16 komada u Keniju i 18 komada u Bangladeš. To je izvozni artikal koji je tražen na svetskom tržištu. Taj novi zakon koji se priprema znači će da će novi sveži kapital moći da uđe u namensku industriju, koja u nekim segmentima još uvijek ima staru tehnologiju. Mi recimo u nekim fabrikama još imamo tehnologiju 70. i 80. godina. S druge strane, to je kompatibilno sa evropskim zakonodavstvom, jer Evropska unija traži da se omogući ulazak privatnog kapitala u vojne fabrike. To je svugde u Evropi tako. Država Srbija će garantovati taj kontrolni paket od 51% akcija, s time što će svaki investitor koji uđe morati da potpiše obavezu da će proizvodni program, što se tiče namenskog dela, ostati isti. Znači, ne može da uđe neki Francuz, Amerikanac, Rus, Kinez ili ne znam, Arapin, pa da kaže fabrika Krušik, sad u 49% što sam ja ušao unutra, mi smanjujemo za toliko posto proizvodnju vojnih programa i vojnih artikala koje ste do sad proizvodili. Tu će država Srbija da napravi dakle, jednu specifikaciju da budući investitor u iznosu 49% ne može da u tom iznosu i menja proizvodni program. Dakle, zaštitit ćemo vojne programe koji su do sad bili. Šta vama, gospodine Malinović, u ovom trenutku izgleda i kako vam izgleda srpska namenska industrija? Da li se ona vodi tržištem i potrebama tržišta ili stvarnim potrebama vojske Srbije? Zato što evo i ove novi proizvodi srpske namenske industrije, borbeno vozilo Lazar, oklopno vozilo Miloš, haubice, Nore, Aleksandar, rakete Šumadija. Srpska vojska to i dalje ne koristi. Gospodin Lazanski priča o tome da su Nore izvezene, ima ih i kod nas, ali da li namenska... Do kraja godine će ući 6 Lazara 3 u operativnu upotrebu vojske, završavaju sad i TOC, i ući će 6 Nora B-52. Da li namenska industrija više prati tržište i bavi se izvozom ili prati potrebe vojske Srbije? Da odmah kažem jednu stvar, ja ad hoc nisam iz nekih razloga koje je gospodin Lazanski naveo, nisam protiv ulaska stranog kapitala u naše, iz nekih, kažem, razloga. Ali uvijek imam grč u stomaku kada se krene u privatizaciju visoko profitabilnih firmi, industrije, organizacija i tako dalje. Ali čekajte, pričamo sada da su oni profitabilni i gospodin Lazanski kaže da će prebaciti tu cifru, a država ih je i ove godine pomagala sa 40 miliona evra gotovo u namensku industriju ulagala. Da, zbog novih tehnologija. Ajde, naravno, nove tehnologije, sve se to na kraju krajeva tržištem vrati. Ono što je bitno, znači, namenska industrija zadovoljava naše potrebe, pre svega u proizvodnji onih minsko-eksplozivnih sredstava koje služe za oruđa i oružja koja mi već imamo. Ono što je ovde, a što bi ja odvojio od namenske industrije, jesu pogoni preduzeća, javnog preduzeća SDPR, koje je klasično trgovačko preduzeće koje je postalo praktično... Nije samo trgovačko, nego i proizvodno. Ok, postalo je sada proizvodno preduzeće koje je ceo život se bavilo trgovinom. I preduzeće koje ima
koji apsolutno ima prioritete u svim poslovima, odnosno posreduje u svim poslovima, ima ekskluzivno pravo posredovanja u svim poslovima namenske industrije. Ne u svim, generalno. Imate fabrike koje, recimo, Krušik sklapa ugovore direktno sa stranim kupcem. Ne mora da ide preko SDPR-a, ako sam nađe posao. I onda smo imali situaciju, recimo, da se otvara fabrika u Uzićima, koja praktično je konkurencija Užicu. Ali znate zašto, generalno? Ali znate zašto? Zato što SDPR kaže ovima u prvom Partizanu, nama treba toliko i toliko komada metaka, recimo 7,62, koji je klasičan metak. A ovi kažu, izvinite, mi smo prodali celokupnu proizvodnju prvog Partizana za sledeće 3 godine. A SDPR ima narudžbinu iz neke zemlje. I šta će sad oni? Vi ne možete podmiriti strano tržište koliko oni kupuju, recimo, sredstava pešadijske municije sa područja Srbije. I druga, zato što je naša municija najkvalitetnija. Da se neka sredstva ne prodaju sa stokova vojske, pa se naknadno popunjavaju proizvodima namenske industrije. To je dobro, zato što se prodaju stara sredstva. O tome i govorim. Hoću da kažem da namenska industrija ovakva kakva jeste može da funkcioniše za potrebe vojske i za tržišta bez da ulazi strani kapital. Ali, kažem, ad hoc nisam protiv toga, ali u delu prijedloga zakona koje je ministarstvo pravilo ima podosta članova koji tretiraju regulisaće ministar. Strašno se plašim takvih kvalifikacija u članove zakona. Dakle, pod nekim podzakonskim aktom regulisaće ministar, pa će imati mogućnost da uradi nešto što... Sve ozbiljne stvari, ovdje namenska industrija je toliko ozbiljan deo, toliko ozbiljna industrija, da nijedna stvar ne smije biti prepuštena ozbiljna regulisaće ministar. U državama bivše Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije, svugde su ušli stranci sa kapitalom. Ali je država zadržala kontrolni paket i zadržala je onaj program proizvodnje koji je do tad postojao. A da li će gospodin Lazanski to podrazumevati ukoliko ulazi strani kapital u namensku industriju, da se i tu vodi ta neka ravnoteža i taj balans kao što se priča, odnosno vodi politika vojne neutralnosti? Da li će se i tu puštati i ruski kapital i američki kapital da bi se podmirile te potrebe, pošto Srbija, a i to sam teo da vas pitam, evo za kraj ovog razgovora, uopšte priču o toj vojnoj neutralnosti, koliko je ona održiva u trenutku kada Srbija postaje praktično zemlja koja je ostrvo okruženo zemljama koje su članice NATO? Prvo, kad je u pitanju biznis, tu će se gledati ko ima najbolju ponudu. Nema veze iz koje države. Znači, može da dođe iz Japana i sa Novog Zelanda. Ako je ponuda tog investitora najbolja, on će proći. Biće tender. Znači, tu se ne vodi računa da li je, da tu u tom biznisu pravimo neku vrstu neutralnosti. Iako mi radimo to na nivou kupovina. Recimo, posle ovih migova iz Rusije dolaze evropski helikopteri. Znači, gledamo da to malo izjednači. Tu se stalno pravi balans, da li će ga biti i ovdje. Ali kad je u pitanju proizvodnja... S tim što ovdje treba biti jasno da je taj helikopter nije došao kao proizvod procedure i tenderske procedure da bi se kupio, nego je odozgo naređeno, pa je spuštano dole da se odozdo kaže da nam trebaju upravo ti helikopteri. Dobro, dobar je helikopter, generalno. Nemam. Kad razmišljam na tu temu, helikopter je okej. Međutim, znači u vertikalnom manevru 3 takva su potrebna da zamene Mi-17. Ako već toliko smo u Rusiji, migovima i ovim onima, zašto smo uradili to mimo ustaljene procedure nabavke? Ali ćemo ovaj zapadnoevropski... I što je najveća stvar, ti helikopter će koštati koliko je 17-ica, gotovo koliko je jedan helikopter 17-ica, a 3 puta manje može da... Ali ne bi ja poredio 17-ica je za transport, ovo će biti naoružani helikopter. Ovo je helikopter, Miroslav, ovo je helikopter opšte namene. Jeste, ali ćemo ga naoružati raketama i mitraljezima. Pa naoružat ćemo i 17-ice. Da, ali malo je velik 17-ica za to i Rusi ga ne koriste nikad kao borbeni. Imaju oni Mi-28. Nema potrebe da pravi. Ja ovdje govorim o proceduri koja je naopako. Neko je odlučio umjesto taktičkog nosioca da se kupi helikopter koji nama ne odgovara, jer nemamo tu, imamo samo motore, ali za preobuke i obuke ljudstva je to nešto sasvim novo. A ovamo govorimo da ne uzimamo neke druge avione, nego ruske. Dajte da se dogovorimo šta je... Nemci su tražili, Evropska unija je tražila da kupimo taj helikopter, da bi imali taj balans ruskih aviona, evropskih helikoptera i to je ta... I američkih džipova na zemlji. Ja u tu priču ne verujem. Džipovi su poklonjeni. Pa da, zato i kažem. Ali ja u tu priču ne verujem. Ali što se tiče ovoga... Nije to tražila Evropska unija, tražio je biznis loni, rađu su liferanti oružja ili ko već ima interes tu.
Na stranu što ja mislim da je dobro da najzad uđemo u nešto novo tog tipa. I treba je kompletirati kompletnu eskadrilu. I uz nabavku još nekoliko helikoptera Mi-17, mi smo rešili vertikalni transport u vojsci, podržan vatrom upravo iz letelica iz tog transporta. I ono što je tu najvažnije, dajte da prestanemo da razmišljamo u tim kategorijama, mi smo opkoljeni zemljama NATO-a. Pa šta ako smo opkoljeni? Da li to znači da nas NATO ugrožava? Jel mi nekog ugrožavamo? Da li smo mi prema bilo kojoj susednoj zemlji... Kada pričamo o geopolitici, kada pogledate mapu, onda vidite kako to izgleda. Austrija je okružena zemljama NATO-a. Švajcarska je okružena zemljama NATO-a. Finska na neki način isto, osim što ima granicu sa Rusijom. Švedska i... Razlika je što nemaju noviju istoriju kao mi što imamo. Znači nije to problem što smo mi okruženi. Ja čak mislim da to nije ni tako loše. Ne ugrožavamo nikog. Ali nemoj da me niko na silu uvlači u NATO. Znači, ulazak u NATO je pitanje referenduma. I ništa drugo. Ali ovo kako ide medijsko spinovanje, svaki čas ide ta vrsta priče oko nas u NATO zemlje. Pa šta? Oko Austrije su NATO. A to je činjenica. Pa jeste. Pa meni je ministar odbrane Austrije Norbert Daraboš pre 6-7 godina rekao da njih bi ulazak u NATO koštao mnogo skuplje nego što je sad. Jer ući u NATO je 2,2% GDP-a za odbranu. Koliko mi sad izdvajamo za odbranu? Ne 2,2%. Izdvajamo manje od 2%. A naravno, i to dosta manje. Suština toga pitanja je da se na nivou države donese strategija spoljne politike. Iza toga idu dokumenti, strategija nacionalne bezbednosti, strategija odbrane i doktrine i tako dalje po nivoima. Kada se to bude racionalno, pragmatično analiziralo, znaćemo šta je pustom ostrvu okruženom more u kome pliva ajkule činiti. Bez emocija i bez bilo čega. Ako smo okruženi zemljama kao Švajcarska i ovo ono, Švajcarska nema istoriju koju mi imamo. I onoga ko nam u datom trenutku može biti neprijatelj. A to su još uvijek u tim zemljama ljudi koji su izazivali haos 90-ih godina. Generalno, ako govorimo o istoriji, istorija Srbije i srpskog naroda nikad nije bila priklanjena nekom vojnom paktu. Dakle, imanentno istoriji Srbije i pozicije Srbije uvijek jedna vanblokovska pozicija. Ne govorimo o priklanjanju bilo kome paktu, nego racionalnom pristupu stvarnosti. Ako nam je Haradinaj stvarnost, ako smo progutali žabu zvanu Haradinaj, u čemu je problem pragmatično razmišljati o NATO paktu? Pa evo u čemu je da li mislite da bih ja bio ravnodušan prema tome da vratim dug ako mislim da ima dug? Ali sam pragmatičan i odgovoran prema životu ljudi ove zemlje. Prema deci, prema budućnosti. I tako treba ići. Pustimo mi ovo, nećemo, bla, 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 truć, tu Haradinaj. Pa nemojte mi više tu demagogiju prosipati. Kao i ovo, Lazarević, predavač, tu Haradinaj. Nemojte čoveka dovoditi, pustite ga neka živi život. Ako ima greha, neka i kaje sam sa sobom. Ako ih nema, neka bude ponosan na sebe, ako ih nema. Pa čekajte, general Lazarević će sam reći hoću da predajem ili neću da predajem. U čemu je problem? Ali verujem da je saznao, to je njegova odluka. Verujem da je to saznao sa televizije. S druge strane, sve te priče o NATO-u akademskog nivoa padaju pred jednom činjenicom. Današnji NATO je antiruski NATO. Jeste vi spremni, bilo koji političar Srbije spreman da ide tu u avanturu, da Srbiju priključuje NATO i da izazove bes građana Srbije, jer je današnji NATO pre svega antiruski. NATO bez Rusije je antiruski savez. Ajmo sada da budemo do kraja malo ogoljeni. U periodu postojanja Republike Srpske krajine, Rusi su naoružali Hrvate 17-icama, 24-kama, 20 kečevima. Nisu, posle. Naša PVO Srpske krajine... Posle 95. godine... Naša PVO Srpske je oborila transportni avion u kome je ruska posada bila koja je... Ukrajinska, generale. Ukrajinski avion sa ruskom posadom. Ukrajinci, generale. Pa molim vas, nemojmo da govorimo ovo i ono... Mi-17 koje je Hrvatska dobila... Ljudi se vode svojim interesima. Samo smo mi braća sa svima. Budimo braća sa sobom. Hrvatska je dobila helikoptere Mi-17 na ime duga Rusije, odnosno Sovjetskog saveza prema Hrvatskoj. Hrvatska je izabrala da kupi 10 helikoptera Mi-17 da dobije kao ta vrsta kompenzacije za dug, a mi smo izabrali remont hidroelektrane Đerdap. Ko je nama kriv? Što tadašnje vlasti nisu rekle mi hoćemo helikoptere? Ne, mi smo rekli hoćemo nove generatore na Đerdapu. I zato je Srbija izabrala remont Đerdapa, a Hrvatska je izabrala 10 helikoptera Mi-17 koji su stigli posle pada Republike Srpske krajine. Nisu došli pre 95. nego su posle perioda 95. Da budemo precizni, da ne iznosimo nešto što nije.
Hvala vam puno, vratili smo se sada malo u istoriju. Hvala vam što ste govorili, ima dosta tema zaista kada je u pitanju stanje u Vojsci Srbije. Miroslav Lazanski, vojni komentator lista Politika i brigadni general u penziji Sreto Malinović bili su gosti emisije N1 direktno. Hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program.